Нация библиотекинче пір поэтын харызах иге-гене пағаларыш. Станислав Садур саввезем тата ченюлі шул ятлывезем. Авторын хайлавезене поэзия кымылаган тем иртне әмірін сағырвунымы шулезенчен пышлаза білетші. Станислав Садур мускавра пушар хуралинде ішлезе бұрынат. Кенеге эпидетрен дұхмасырен шубашкара келетте, вулагын зене бұштарза чын-жын савы уя вертерет. Поэзия гашне унын тывандырген ден, Канаш районінде ушанар даврашынден келіне халық пулдарулығын ушкыны бұшлары. Станислав Ашкулда вренне дюхнех сымахилемне дуймахынықтарына Лидия Яковлева педагог халал сымахи калары. Хур деп тыдаган хур курман кешші. Шақла. Кударын чен шағынбек онышлы бұдын бұлсасын, малашне де санын күн жулу да, пулдарулығы да, яға жылбақтыдыр. Ченюлле шул кенеге твады байрандырать. Унда гене пызыгах марсавасем, ебір хальчен курмахынықның ден уйрылсадыны вулыченех палла. Ергесен тұршы тірлерен, хайлавсен күлеби пірдикісте шайлашулымар. Весене совадеме майбараганны тепренілсен шалды кеве. Вол череда пибек тагынмас. Тептевші күшібетін дене сынаган совашын чунырадыве, таван халықын паянхи бұрнышыбе пуласлыхешін күлянны, ял пушанса юлны. Юрадован шуды хелхемесем пурын мавай халбараща. Ку ченели жокене гене бір жыл үшінші шезі брахым. Кашны гон шхышын ман канмалы гунзем шутку. Кашны гон вғыт тупса шулдал хушынже шамбек шағым хулыныш кенеге ширма бұй хулат шегердім. Станислав Садур сахалсы махпа нумай галама білеген сывыш. Кеске сывыра үгердікте тарын шоқышта черене хумхандараган туйымда. Ку япунзен танка хоку меслетнешивы хиде тва тергелле рубаи демар. Чывашла, анжақ шынеллетінде гурым демеледер. Эбі веже дегеніне малырақ кенегізінде тұқнасы везем де кенетче. Шаунбай бұхама Станислав Садурын поэзине бір 70% жүклі буланы бөлдесі шутлады қаманде. Бұл терсебег алсасын елдақ орқыла шираган шын, оның қойын челіки, қойын шөлі, поэзире оның қойын бақчы бұрынде. Пір шын, пір булаган онланмас болзасын, тебір булаган да онланманныне білдермес шақ ебала. Шав онланман шынды, шав поэзия шайне үссе шидейменіне көна білдерет бол. Шавра сидел добрабыштарынызем пурде кенегерен перер сава суйласа есе вуларыш, он бірге хайзен шухышне галарыш, шаунба сүтсеяву чәрі бұлзабыжы. Чи вирлі әнендерюлі шухыш калагансем литература тіптевшісемінде. Сылвады шанда пере боланы бе тіпті ері бе онлан зәсілерме жүк. Міндерінің майрақ була, кашны була серен, тебір тадық шухыш онлан зәйлер. Демесі тебір құт болан тадақ тадарында ақынлан зәйлер. О чанбек буламалла поэзине, о поэзия о. Метавасейн хайын чилги, хузангайн хайын, Садур тоже хайын чилги бур. Енжеден син саваш тейварда ширавзе, шал хайын чилгине тубать, тван чилги жанже ташта тубать. На хушса кышта хуштарса, сене пердерсем хушса. Вара был начинахта ширавзе, я поэтunda. Сыва автора хай тума пулдар нинчен ытларах шеклем илершин хайжине. Валпиде пархадарлы теллем. Шаунбек эшлемелле. Пуринде. Шаун жохне бір менде бузан тума пулдар апыр. Поэдін пахалама балыртна тебіргінеге игетелхебе духна. Станислав Садур саввизем ятлы. Кунда да гражданла лирика, философиялы тада юраду хайлавизем. Везене чывашларан вырысла хойзер бушне. Михаил Ставский, Анатолий Смолин, Иосиф Дмитриев Трер, Светлана Яковлева, Андрей Растворцев кужарна. Епкала сан деп вырысла гужармала Мария савузне, савузем Чилай, ебенде булгалат ман гужарны зембур, Смолин гужарны савузембур дить, Ставский гужарны зембур дить. Тада кужар тараскамыл пур дейдінде бары, візіне интернет па палаштардым. Візім кужа гойын палажай марыш, курмарыш, Андрей Васильевич Растворцев па еккежі интернет урлы палашыш, бара бір-бірін беше ғыны дұтма бұштарыш, кужарма бұштарыш, Андрей Васильевич кіске вғытрақ, игі ұйқыра, шыре яғын сывы кужар забачына.
Станиславын хальчень тохаргенеге духна, совизем терля альманахра бедетленне. Но май булмас унын Андрей Растворцев вырысла кужарны совизем берега журналда гунчуды гурна. Мастерчин пур енден дематтур денешкел, садур аджаран үгерме юратны икен. Кубус каламада аста. Ендешізем шакна астуза, унын булдарулыхне тажы гардынде шенерен дерслеріш. Чуваши Вали Марина Корягина, Дмитрий Макаров.